na nossa comunicação. Muri Angola, Adalberto Costa Junior, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi UNITA, yatanze ikirego mu rukiko nyuma yo kuvuga ko atemera ibyavuye mu matora yarahanganyemo na MPLA imaze igihe ku butegetsi. Ababyeyi b'abana 21 baherutse gupfira mu kabari gaherereye mu mujyi wa East London ho muri Afurika y'Epfo bavuze ko ubuyobozi bwababwiye ko abana babo bishwe no kubura umwuka kubera ubucucike. Umuririmbyi w'umugande unakora politiki Bobi Wine yizeye ko filime ye nshyashya izagira byinshi ihindura muri politiki yo muri Uganda. Bobi Wine yafunzwe kenshi mu bihe bitandukanye mbere y'amatora yo muri 2021 aho yari umwe mu bari bahanganye na Yoweri Museveni umaze igihe ku butegetsi. Mu Misiri, uruganda rutunganya igihingwa cya Jasmine rwatangaje ko rwahuye n'akaga gakomeye kubera COVID-19 n'intambara yo muri Ukraine byagabanije abaguzi n'umusaruro. Afurika y'Epfo yasinyanye amasezerano na sosiyete y'ubucuruzi yitwa Walmart hano muri Amerika yo kugura imigabane ingana na 47% mu iduka ryaho ryitwa Massmart ku gaciro ka $373 million z'amadolari.